So this here is the seller financing terms. Okay, this shows you loan amount, the term, the month amount. Each month 4, yes. 3, 4. Yes. Okay, good. Right. 5, 4. Not 5. 4. I'm looking at it upside down. 5, 4, 5, 4, 8, 4, 8, 4. and 15. Okay. Yeah. 5,000. Yes. Each month. Each month, yes, sir. Okay. How many years? It's 30 years. You can pay off sooner if you would like, but that doesn't 30 include. years, 5,000 a month. It's a 30-year note. Would it have your interest, your taxes, all is already included. So this is the amount that includes all of that. Even the 720, the HOA fee I told you about, that is included in there. If you like, you can take the 720 out and pay that in a lump sum annually as well. But that is the figure that all your costs equal to monthly. All right. On each of these pages, where it says buyer, you're going to initial. Initial. Okay. And you'll do it on literally every page. Yes. I'll make you a copy of this too. And then the same. The same. Bonjour, na bala news raditv, bonjour na communauté congolaise, mbote pe esika nyonso bozwa, mais j'espère que boza bien, basi pe abonné pe bato bana biso. Koffi Olomide na États-Unis. Koffi Olomide akei ko somba ndako na États-Unis to akei lukula ndako ya kofutela. Tomoni video oyo circulaire, tomoni Koffi Olomide azo l'exception ndako oyo bomoni a signé mikanda. Est-ce que l'édition na ebiango? Est-ce que Delpère wa ebiango? Ou bien esa bana oyo misika nde bako bénéficier ya ndako oyo. Alors tozomona ndenge Koffi aza ko lakisa biso ndako oyo asombi na Dallas précisément aux États-Unis précisément na Dallas. Alors tozo bate est-ce que bana oyo ba misika nde alingi asombela bango ndako oyo apesa bango ou bien ezali ndako oyo didistone na delpiro baebi ndako oyo. Alors bolanda nanu Koffi azo présenter biso na sima tozonga tolanda. La chambre, c'est pas ici. Regarde la hauteur. Ouh là 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 là. Waouh. Ça, c'est la chambre. Oh là là. La salle de bain. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouh là là. Toilette. Waouh, ça on met des chaussures. Voilà, là, 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 là. Oh là. Ça c'est le dressing. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. L'Amérique. C'est pas la Rhodésie. Ouh là là. Dieu grand, quelle chance. Quelle chance.
c'est une autre chambre. Avec sa salle de bain. Et la salle de bain. Voilà. Une salle de bain. Encore une chambre. Oh là, oh là, oh là. Magnifique. Donc là-bas, c'est Dallas, c'est la ville, là il y a le bruit. Là il y a le bruit là. Le drapeau américain. Dallas. Wow. So this here is the seller financing terms. Okay, this shows you loan amount, the term. The month amount. Each month 4, Yes. 3, 4. Yes. Okay, good. All right. 5, 4, Not 5, 4. I'm looking at it upside down. 5, 4, 5, 4, 8, 4, 8, and 4. 15. Okay. Yeah. 5,000. Yes. Each month. Each month, yes, sir. Okay. How many years? It's 30 years. You can pay off sooner if you would like, but that does 30 include. years, 5,000 a month? It's a 30-year note. Would it have your interest, your taxes, all is already included. So this is the amount that includes all of that. Even the 720, the HOA fee I told you about, that is included in there. If you like, you can take the 720 out and pay that in a lump sum annually as well. But that is the figure that all your costs equal to monthly. All right. On each of these pages, where it says buyer, you're going to initial. Initial, okay. And you'll do it on literally every page. Yes. I'll make you a copy of this too. And then the same? The same? Let's just have your contact info. Your phone number, email. Depuis l'école primaire, on nous apprend qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet français. C'est de cette même façon que Jésus-Christ de Nazareth a 26 caractéristiques. Par la lettre A, il est l'alpha. La lettre B, il est le bon berger. La lettre C, il est Christ. La lettre D, il est Dieu. E, il est Emmanuel. F, il est formidable. G, il est glorieux. H, il est honorable. I, il est infiniment grand. J, il est Jésus. K, il est le Kairos. N, il est le lion de la tribu de Juda. M, il est majesté. N, il est le premier-né d'entre les morts. O, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. P, il est le pain de vie. Q, il a fait 40 jours dans le désert. R, il est le roi des rois. S, il est le seigneur des seigneurs. La lettre T, si Satan est puissant, Jésus est tout puissant. La lettre U, il est l'unique. La lettre V, il est victorieux. La lettre W, les anglophones disent de lui, it is a winner. La lettre X, il est xénophile. La lettre Y, il est Yahweh. La lettre Z, Jésus est la seule personne qui a pu entrer dans la maison des Zachée. Je ne sais pas par quelle situation tu passes, mais quelle que soit la situation par laquelle tu es en train de passer, Jésus sera l'alpha et l'oméga de ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.